Andumanga imwe yaseo timu bea nondo wakuka kiboyo niki kundokethia mwenzako umwe karibu sana kethia mondo makethia onge umwe karibu. Haleluya. Amen. Nendo we twemania wake kwa mukulie we mukula tumena ne yake kwa mukulie. Amen. Nibethi wabe mundu wati wa musi atoka ko nondo wa kimena nondo wa wo nanda bitu kwa ni othei wo thuko mangai. Haleluya. Na sasa ya mundu la wese moi wake no evati muno emo kwatia mundu la wese moi wake no chao no wa manda mundu wakwathukia ti wende na kana kuthuko mana kubotha atangiwe sino kweli lakini nondo twino kuse we vandu nginyola muthenya yoboka kumila chenine kangwe mwetu asana mwana sawe mwende ni Yesu Kristo. Amen. Alama kwa kuitetheo ni mwaka nesa momi siangenya mwaka ko ela nona susana na mananu ni kuokwa nindo otwende Mrs. Osikatio mizinya faith na keoka azembeto semba anisingeini museo kweli ti wendo museo nenu otawo ela kukethwa na ndo kuyetheo mwikale othea mwikiani avina ti wendi. Amen. Tuna umanisho kama ibuku ni Ūvūanyo tuibo ibuku ni Ūvūanyo netuna somia kilungu chuchambe kama mswa wa kana nipo to kwambia oinge lakini focus ni verse 6 na verse 7 verse 6 and verse 7. Amen. Naomba basi tusome kikamba kiasio ibuku ya Ūvūanyo kilungu chambe namba zangu ni 1065 andiko mange imeasia verse 4 Yoana tiwe bandika balua wakwa umabikie makanisa asumuonza alamende ya Asia adhasia mumo ni wethiwe nenu na muwo kuma kwa ola wevo na ola waivo na ola ukeka hata ukoka atuthiwa na kuma kwa alama veva muonza alamembe wakivila cho sumbe wake thingi wake twe malise yulwa mabeba amuonza nao kana no and finally na kuma kwa Yesu Kristo ngose thichao yekethito na musiawa wambe waku na munene wa sumbe machao mande kwa usu utwendete na kututhasia na ndakame yake tumenaini sito na atutwie usumbe chicho kigamba atutwie ti wende he made us, he called us atutwie usumbe twethiwe athembi mangai ithe wake ndaya na utoni nisiake kubikate na chao atene twemanise wake le yulwa mabeba amonza nebibata wako matongelela omunthire na yulwa waito ithia latweba ibuku the Ūvūanyo thandikitwe ndimo nene kondo wa ibada tha muminukilio twemwende na muminukilio witu wa Etikili onthe wiba wibuku ni thi na mondo maingi ibuku ni thi ni mabithe ni nzama na ikaumbuka nesa thila mwiya iwioka na tuka sisi na etina tukulendi kicha mini ya chao twemwende indi ni batoneka mondo maingi ala meba no maende kwikika kwanza maingi bi maende kwikika no tutu yisi ko nito thanga wa muno ile to tumesomae ekatu lilikanasia ekatu thangasia kenda tuinengane kwetela kuka kwao kwake na yinde ninena kwando ala Kristo wioka kondo wo ninena kwando ala masobe we usube waitu tenena chao na tene mo mkalile witu waile kwetha wili hata kane kolo thisoni kana ithie nithie ao kwitu kwethitwe kwili hata and bondi tu nena omondo oana okwa kube verse 5 to page 1066 verse 5 part B maandiko mange masia kwa usu utwendete na kututhasia na ndakame yake tumenaini siao sito na atutwie as usumbe twithiwe athembi mangai ithe wake na tuthiwa ndaya na utoni nisiake kubikatene na chao na tene kwena mondo ana alama twaile omuthi twithielewe we na kwa ondo wambe maandiko mange imasia kwa usu ula utwendete njisi we hata yulwa thayo o ula twe mabinda maingi wona mundu ithimbola weka ange mailie nthi meoka ange mathie kwa tocha na wona mundu ambia kwa tocha
ita wa mundu omutethia na wa umwithukisia mathina maku nthi ni matuma tutulea kunenania mathina maku nthi ni matuma tuvitukana tu wende ene nenda gutangaza na kukwikia bina ni kweka na be umokwendete muno na eta wa Yesu Kristo na ubo wa muminukilio we kondo wala ende niwe asifiwe Yesu Kristo. Hebu jitie nguvu ndani ya huyo Yesu ambaye anakupenda sana. Uimwende. Ndimo inoyo ndea maandiko hao nde metukia nundu ni twende twe. Ndio bende tonene izonokete lengi ni wendo wa ngai. Asifiwe Yesu Kristo. Ndivyo jambo la kwanza ni hilo ambia mwenzako umependwa sana. Umependwa sana. Na mana uendetwe muno kwe undu we mwene withendete. Na namba 2 mana uendetwe muno kwe undu we mwene wimenete. Na mana we mwende muno kuthonoka undu andu matona ukumena. Oneva wili hata. Na tutekeleka na baatu ya tuyandu mandino full of scandals and mistresses. Tisa waende tutekeleka kwe chao kwetene. Lakini ona wili aiwe chao mwende. Nitukotha kutula anyama itu mute kitumi nikeba nundu ukona oinya athosa nona mwana eo mungendu mwana eo muthuku ai mwana no mukwate na bado mama yasia ni mwana wao wakwa na kinge na embui na thasa uno mwana wao wakwa ukiwa kibidikithasia no mwana ani mundu mukuu ele kutha na Yesu kuwe ndi wendo wange yuthonokete wiba usu haya fo ndwithike bina ona wamenwa nando ndaino kwendete tisa waendi no alama ni lameto no mathele bina witu no weke hata no thele ona wendo wika hata withele na tuibika bala mundu bika chao muthia indi Yesu ni weke hata no kwendete na kindu chundu duka holo nicho we mwende andu waingi mali yaku wanitamendetwe cho kitumi mewa sawa ende na ngi mailika ukini sindoseke Ūvūanyo umependwa sana na Yesu Kristo. Jambo la pili maandiko manga imasia tuiadhasie na ndakame yake tumenaini siao sito na ndeto Yesu nonzeo aziviwe Yesu Kristo zaidi ya kupendwa akatuosha kwa damu yake tutoke kwa dhambi za nani zetu huko tebendi monzeo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Ninayokulyo waile kweka moseo meana nikenda uweke uthuku wako wikite kwa ndavie waile kweka moseo meana hata nikenda uweke uthuku we mwene wikite anybody nini kibetito no ngwe kwa tia mweme na mume anine zini mwini ni mwezi kuyaisasi na baya mwe kwanza mena miaka 5 ali kana sia mume moka na kamo no nililike niwe kiondo ndio ndio miaka 10 na nilikawata nililikana no ndusu no lilikana wa yani ni wa mubuye ngwa wa mu sia yasiana no sia etenesa niwe kana yuni mwapika bala mwapika na mwili ndiki belani mwele mukoni wenu na msea ayo tabia na nililike nondo wambikie ando mombeke duka na mayombeke tu twemende ku payusio utona kuweka uthuku wikirata wikita na wiba omwenende kuthuchobo mandiko mange masia twithio nde twasia iwe na ini siao situ yukwandabie we wise obiata yukwandabie we wise obiata payusio wika ugeza kwethia na isi yako nisekata nisioleka kana nisiabekwa na kithimi chuni cha imu nona nikithuku gitoneka tukathimbe wange tukasia moseo mewe ba na muthuku mewe ba na kithimi lalatili yetwe mabinda onthe uthuku ni wo mwingi tuende endi nendo kutabia uko proof kana ndini wa Yesu Kristo we mwende ni wako theisie tene na tene umenaini siao na nakutwika ando maili mamaliola waka na weni weke nae endo pepe ningengeta bandu na evasita pepe tilisi apothaniti muno ngo anise ana la ko bote nambauka sasa kwethia nende kutho chobo ni mapakene bandu chandani yuma kwa mani hapo chandani kila mtu no manda kindo chake nikenda uze kwethia ni wabanda matoma madhambi yakumangana tanu mangano sio yuka ila sia wetu wo enda akuwe wekie wo bote nambauka kote kiko yani mothono na komane na ndeto na kita kuyibitha iwende akina na sokana chao netina meka manene neba nebo nondo yu nesia nenwa na ineno kwa matoni mao kwa oneva wiki hata oneva ni wobani
Asifiwe Yesu Kristo. Amen. Ona walala akatuwetokeleka huyu. Na anaku andu malolwa nuwe. Ona kau wenda kolwa ni mundu asuma kunundu bado nulilikana mundu meba owasu ni watheiwe ni Yesu Kristo. Ni watheiwe ni Yesu Kristo. Asifiwe Yesu Kristo. Na tuina thewa tusoke laini tiwende lakini undu sumuthuku ni weki hata ni wabetangiwe. Haitwe no theiwa kweka usio. No sio kathimeka we woka nundu uthuku ni wolile mbe wao wake. Watoto wawetie muthenya wa chuma we na kweti na yulwa na isitu nitwahekewe tene na chao na tene. Tumesamewa milele na milele. Na you imagine you know sio woka utele wakwekata wakweka. Unane na kithio mochala tili tiwende ngali mweme koma kumasio ngali lange mekoma kuchao mathuku na mabinda onde mekoma mathuku ni mo maingi wende lakini uswani amekoma mathuku ni mabetangwa tene na chao na tene na yundi yuba ni usio wetele kwekwa yani wele kuwika usio ani okawika yani okawika nondo usio webo nikaenda wika hata wekwe fuze kweza matu bini weka hata ni weyosia na kutangazia leo umesafishwa kwa damu ya Yesu Kristo. Najua sisi ni watu tunaweza kataa kusahau. Na mabinda mweme kwa maito no moka na consequences. Tisa waende weka undo na nduma kwathukia. Na mo nduma laumu nduma tulamu tinondo mone manewi chao wo ona mutano ikathela ti wende lakini ona yatukani ya thelile ona mwe mathumia mabuwa za kwetha na maisia. Ti wende hata kama consequences zilibaki. Wacha nikutangazie hivi. Sio na uthuku ni weki hata ni wabetangiwe ni thakame ya Kristo. Na kote kindu kisio. Amen. 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 Aya ondo wa 3 tabia mwenzako we muiye. Kana umwe we mutuye. Haleluya. Amen. Ivye ni tutweke usumbe wa Yesu Kristo. Tutweke usumbe wao. Muthenya umwe kindu kicha kila mundu kweta uthii wake people to proclaim their wealth timatangase nundu wa mundu ma KRA ti wende nikendeni na kuwine ngwa ofisi wa serikali ni kwa manika uthii wako undu Yoana kalembe ndile ila wakulwe we uthii tika nikalembe uthii wako Yoana hata nizi ni awakalembe tena yake ngi cha baya Mombasa Road ni awu na yu ando no mese amwe na ila mamukuli thenge waya awela mamukuli we uthi wako Yoana hata eso no wa masongie amasongie uthi wa mundu la wawo na musio ni ciana ciake ndi acha ni na ciana muonza asifiwe Yesu kwasa kutha koni wathu kama loli ni wathu kange waya miunda ona nge waya holo sele ni kata ni ola ndina awetwa uthi wao wake wa ciana ndiwezi waswania uthi wa uhuru kote mwingi baka nata kote mwingi indi uthi wa Yesu nithi kwa look at your neighbor umwe you are precious dumwe you are valuable dumwe we bata muno haleluya yani Yesu tu ni anajivunia na sisi mtu ndabie ni mbesa sia na sisi tu Yesu ebalawe indi be mwesi muzitwa onoka mesia ndiyo then tu Yesu indi tuimwendi onoke da wina mabina onde na manjini onde no muzito wa Yesu indi ni odhui mwao tuithi wana wo ozito wa Yesu kwa ndebye ni mwao mondo watu ikadhana mone machao ni mamana ndi mne kakele kanyofanyi ve mwana kenongamea Lucy ayo basi lakini ndami na sukulu na eva lawe aketite kwa sonia ni DCC ikamweba ndo no kwata wane tutuluka twa muthemba kona bado no tumia chao ndawa mabinda mwa leo tumia ndawa mabinda meka imetinanga aika tumia ndawa waza kwethia chochongoni chekata cha thuka na you kesa out bwani muka later osa akomana noko ziani na mtu wewe monya mtu wa mwana chake kibela kisio yani hiki tati wano abaso lo ko naitwa kwa kina thia mama sisi ndo hapa twanye bila nzeo sasa kweli mengwa yaetwe kayaba kaetwe yani hii onanguni zekata onetu ya bami bakani dhaito yatata itu ya mebakani anyona eta tinda atita makonge onakonga kwa manado zikwe na ibangi ya mama sofa set ni siba true story na mungamea Lucy obo
Helende wese yu na kede na wake waka lawa kwa no elawa mesoka vala. Elawa mesoka vala. Adasenda wanje kata. Ndi nywani na avoid when Yesu. Ewe na abo wani ndawaziba. Sumite kondo wa Yesu Kristo ti wendi na nimwe Yesu ndeni sia Yesu pa kidokete cha Yesu. Haleluya. No chochote kimini kuyanda wazi wasa headaches kana mara moja omba iponye mwili wako. Haleluya. Sasa akitembea na watu wa Pentekoste wanamwambia ushapona. Aleko tumia jao na waende isi okewa. Indi yeso kwa cha mama. Eto hospitali nindi anengwa nda wende fahamu na murudia. Sasa ndo anaambiwa na mke wake sindu isi onde na sieke bonde kenda uko usione. Ondo ba we waona vekalia. Hakula za kibeti ndi ni anaitie ba. Mama gashali na wasita sofa seti. Wasita jao sofa seti. Nendo kutavya udhi witu wanthi no onoke ba wingi bitata. Unatoka wita sofa seti. Tisa waende kwa Yesu ndakolokolo weba. Oso. Udhi wa Yesu la original wa wo la mosiobyo. Ninye nako. Wananduma kalia kukuwau kwa Yesu webata muno. Asifiwe Yesu Kristo. Aoneka zaidi ya hayo. Ekawe kwitho we usumbe wa Yesu Kristo maliko mange masia tuithi onde tu ya thembi mangai. Indi muthembi no. Muthembi ti mundu mulungalu. Muthembi ti mundu te video. And yet ona wile we mutwe withiwe muthembi. Ino kwamba kuisisia we iluko onondo tupite mbao. Nokalecheza. Kwa ziziwe alame na yoma ziziondo matupete mbao maka ndropi watch na imagine wilio aiwichao we modhembi asifiwe Yesu Kristo. Nini sidema pasa nitoenda kwa ta dhambi na no sio tuende inashuka ndikethembe ni jamu ya amen. And yet according to the New Testament all of us are adhembi onatuili hata nondo ndakame ni hatudheisie ndaka meni ekiata ni hatudheisie kuona mati nda madhasia chumwa kinga nyandi kata ndithi maina kwati anza maila yeba kondo wandaka me ya Kristo ni wekiata ni watheiwe nambika waita we mudhembi of course ni chiumini nondo we mudhembi we kainai ni mukulia ni chiumini nondo we mweke we kainai ni chiumini nondo we mudhambi ndaka me ya Yesu Kristo tene na tene we kainai aye lakini nondo we mudhembi ndike uonde udhembi ulotona kweka ti wende nondo mwamoni wekata ni wabingwa oto ndo mwena kuthi school ya national school tuwetela ikatha wanando ona mwana apono kana ni wathi national school ni kwa senda kasome ni kwa zati ndemana anondo ni wabika bani wavita Maīlw'e newele kwinengane aende kwikata kusoma inywe ni muthonokete national school kote mwi heavenly school na mwina admission letter na Yesu ni waivie vizi na masanduku mowe wa na ngoa mowe wa na kiwi ni chu vasilini neva nesu ona pocket money wina chao wina yo na nowe mui na nowe edi mazita na nowe mwalimu kote winengane wekenesa ayuthini wekata we munenge. Praise the Lord. Kutwika ni wathi national school ti kwasia utule. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Mundu bala bebomu nini mwakela ndani ya Yesu Kristo. Ndi maandiko mange masia ndaya na utoni nisiake kubika tene na tene mundu otwekete ni ndaya kwake na mekekete kondo utoni wao wake. Jambo hilo ni muhimu wa Kristo tulitambue na tulikumbuke. Na kama utasikia kuna kivoyo uke na kivito undu wathi ukomana na thembi enzako. Amen. Na wathi ukomana na angitaku maosumbe ni waitune. Praise the Lord. Na wathi wakomana na ongitaku muthesie na ndakame yao ya Yesu Kristo. Haleluya. Asifiwe Yesu Kristo. Na onatuka amena nata ngai no twendete. Eto isu ni muthangasia mukaswania abeba muthunda ka unenge mwana wako lo nisio twililika naye tikenda yukela mundu ekabe enengane
na mutabe twathi sukulu ya itune te wende ono twabikie onela numete lobi onge umete mukalala na onge umete neso kubeta wasi ondoluko kada umete oshamba wathela ba we have all been admitted. Praise the Lord. Ndio mweso ba oshamba ndwebo kila mundu wibo nela umete lobi theba tuwewe biz no ni Yesu, tuwewe uniform no ni Yesu, na malimu no weba kunga thio syako syaka na wenda mbomani ni cia chao ciamana mundu kwa kila mundu ni mwebeni ngai. Amen. Na ni bwende tweke twatangiwa ni Yesu Kristo tutanisi na maundu matene na ndio mweso ba utangio wotu kawita bie muno mundu wakwiwa ni amawo maundu machao matene na kuitunga tunge ambia mwenzako itunga tunge ndumutabye itunga tunge na mweka utunenga stress. Haleluya. Amen. Kutwika twingo nde ndio nitwalo kwetekela ndikwaza kana tu kwebyo ene mulike ne Yesu Kristo ambia amani wa make mao mandiko mange imase amadhambisie mao nelo apike kwa betelo asia ona mao moka timoka ndio na moko na mutwe amuya dawe mudhambie mao we mudheu Etikili mwe menda utunenga moko na chao na mutwe kwa kwezi ya mundu wa kumanana ake nuka mudhambie mumine nuka mudhambie we mumine nondo we kote fulo bandu buku bangi tutabikia we ndwe dhambie tuwende eka ututabizi utangiyo kudhambania mao ni kutuwetie tabia mwenzako kudhambania mao ni kutuwetie sawa inde kondo wa uitai siako utani siasio ene mungu waende kwanza ndomolote mondolo ukodha na itai molote byo mwa moto ndi uwenda moko ndi umenda one mando etie iwende iwe nango dhambie moko ngudhambie moto na kwa mao na ndo dhambia ndi kwa wili hata we seriously kanisa na mao mako ape mzako ona mosha neta nesi awo dumweni na kumbize na noa you know tanisa na kukekua lakini ezo we Etikili please. Hallelujah. Amen. Tukitabisi ando tangiyo. Amen. Yetu iso nitu ya ni umumbe tuwole netu kwisuba mwiyai mwobosia na mutangi wa madhabi maitu otondo we utuisi ndini waku na ito tumanane otondo utwenda na tieka na nduisi niwe isi ndu tuige ovyu onasi mbidhisi na kukwasa itesiwe nando nusisi lakini ona usisi onasia nina auke aibado nutwendete na ni watu dhaisi na ndaka meyaku watu twa idhie usumbe waku na watu tuikidhia adhembi maku kuondoa vina waku na kuondoa utayo waku mwene wandu maku ni mamandana na kila umwe aikwato longe kwoko nitwikanesa numunde we uthi utulilikanie mundu asu tatu Etikili nundu bena wendo twele kwandwana tunathiandu thinene ya wendo tha wendo twandwa nikithia tukwandwana na kwisuba kila umwe Yehova enenga nitwikanesa mandiko maku mase tuthambanie mao tutwikane twikeke ukoma na imwe tutane tiye na lame kwia undu toneka tha mwe ni moto itabeisia kana angi ni metila nondo wangathio kana nguma itweni bya tweke atutethie tutwike kweli mwe umwe wa Yesu Kristo toka kwa Meri wa Chalo twibotha ndi tuisu ikatule mituke hatuikanya na kwilunga ila tumalukanza na twatembeanza na twakomana na andu meke bathukanyo tulilikane kusovea umwe wa Yesu Kristo tunaomba tukiamini katika jina la Yesu, sema amen. Amen. Endo mwadhima. Amen.